Asante. Na sisi ni Best Studio Kamola. Mimi hapa ni Christophe Kamola. Tunapokea watoto ya kutoka kwa masomo ya Yesu Waponya wenye balipata msaada kutoka VOH, Voice of Humanity. Ni watoto yatima ambao wanasoma kwa shida, lakini VOH inawalipia masomo, inawapatia chakula. Na ndio kwa maana tuliwapokea, tukawasikiliza na ili kusudi shukrani zao kupitia video hii ifikie VOH, wafadhili wao na watu wote wenye kuwa na moyo mwema wanapenda kusaidia hao watoto kusoma na kusaidia wengine ambao wanapatikana katika hali kama hii, kwa sababu watoto wiko wengi wenye waende kwa masomo juu kukosa pesa. VOH ishaanza deja kulipia pamoja na watu wengine wanaweza kuunga VOH mkono ili watoto wasonge mbele na watakuwa walazima kwa ajili ya nchi yetu yote nzima. Asante sana.